Zulumnyama udlela zimhlophe ngiyakhuleka kuwena igama uXolano Inoko phasa weningi sikhona ithembisa kudokotela uMsimanga ubheka nje izinto ezihlukahlukene ukwazi ukuthi lo lwazi sikulethela nobu ulwazi olokwazi ukuthi na kanjani sibe nesiqiniseko ukuthi ngeke hlale ngakulekeleli ngeke hlale ngakusizi noma omunye umuntu lingamsizi dokotela siyakubingelela ngibonga kakhulu babe dokotela abantu bayithenga imoto uNkulunkulu babusisile amadlozi ababusisile izinto zihamba kahle into yomuntu yokuqala ifika enqondweni ukuthenga imoto ukwenza inyawo zibe lula kodwa ke kunenkinga ke sezikhona inyawo ezilula uthola umuntu aqeda kuyithenga imoto uyithenga izolo athuthi nje uyayifaka egarage kusintshontshiwe noma athuthi nje uyibekile la isuke ibeke khona ise garage uyibeke ngaphandle athuthi bayintshontsha bakhipha amatayi isime phekwe itina sebahambe namatayi noma imoto bayintshontshe yona uqobo noma athuthi uhamba ngayo ishayise kancane nje futhi asibeke so la endabeni emkhakha weimoto ngicabanga abantu ngizobaletha endulo mina la suka khona ngama 40s lekubomkhulu nabokhokho yonke into na uyithenga kuyinto yasekhaya uthi le ngithengela ukuthi iyawuphila emagqekeni asekhaya kusuka kunomuntu thize owalala ngoba aqali ngawo ukuthenga imoto la kuleli khaya waqali ngawo ukugibela into ehambayo ngaba ihanshi ngaba imbongolo kodwa kwakuyimoto ngoba nali hanshi nenyawo eziwu4 lethi abantu badomba transport yangalesa sikhathi lethi abantu balibele lapho kukhona amankalishi ngaleso sikhathi sesabosa ukhokho so kulemkhakha lo ukuthi uthenge into edumayo kufanele ukuthi uthenge uhamba uthenga islip osibophela tu kweinkomo ugalele inkabi zihambe zithwale lo mthwalo emasimini njengawo lokuthi sithwele wena uhleli ngaphakathi ziduma lapho ke kunedloti thize nangabe ubena leyo nhlanhla wabaneleyo imali ukuthi khona ukuthenga imoto uyithenga cash kumbe uthenga nge-installment kula ledloti thize elakini noma ngase ubaba wakana moto noma umkhulu wakana moto but emva kwabo kukhona bende anento ayigibelayo uvukelela ukuthi wena ngoba amandla akhona thenga na into edumayo so nawutosuka wena ungene phakathi kwemoto ushaya iski egarage ubuye sogijima uqale banganini yokhoma bangani kanti uhlule ukuthi uye lapha eMsamo uyotshela lo muntu okuphela amandla ukuthi uthole lento ngoba isibusiso wonke umuntu uyayifuna imoto akukho angayifuni but uzibuze nje question ukuthi wena uyithole kanjani akusikuhlanganipha kwakho funela lapha eMsamo uyophahla uthela ukuthi nibomkhulu nabogogo ngifuna ukwazi ukuthi lo nginike lesikoshikali lesi lo nginike leslip lesi ngubani ini nonke la so uyahamba kena uyokugula la kulabo bomsimanga uma baprofit kumbe yini bakutshela ukuthi ubani lo ogibela la kuqala before ugibele sebathi ukutshela ke ngumbe sometimes lo muntu utofuna ukuthi umenzele itiyenyana ukuthi umbonge kuze nazowazi ukuthi impela vele imoto uregistile ngeyami sengila uyenza khona itiya kena uyambonga lo muntu nawuhlanganiphile ubobona nje ezinye imoto uzothola bazibhalenga la ngemuva babhale ugajeni boya benyathi lo muntu lento ayibhalela lapha uyithole sami ukuthi le moto le umkhulu wakho ibide ngogajeni boya benyathi umthola umuntu umvathile ubona imoto ibhaliwe nje illustration ayibhale nje athi Msimanga Msimanga ushothi sikhuluma ngemuntu the founder of the same name uyena kanti nalezi zinto ngizoyibiza ngaye vele ngithi uMsimanga ushothi uMsimanga uvala wonke lamadlozi umnikazi wale moto ukuthi uyayicontrola so sibonge ulwazi kodwa ke ngifuna ukuphinde sibhekela la ngithenga imoto ngiyakwazi ukuthi le moto yami le ningilindisele yona njengabalapha endaba ukuthi kungabe bikho umuntu oyothi makayibona nje acabanga ukuyeba noma ke wazama ukuyeba ingahambi ingadumi nje niyakwazi ukuthi ningayenza into enjengana leyo siyayenza kakhulu babe leyo into elula kabi sayenza ukuthi sifake umlindi like khathi umuthi but before sifaka lo mlindi before ufakwa leso sithingi ngasho njalo siqale sigugule ukuthi ubani umnikazi wemoto sinikeze yena ngoba wena uyobulele yena uhlala khona every day la khathi umuthi unilanda lesidalwa lesifune le moto before wena wena uyosogona nje ngemali khona afuna le moto ayifunwa nguwe sithatha yena sithi wendoda sikunika nangiphiphizi nyefu umuntu nafika ngena la ukuthola uhleli wena uphuma jombe ngematubane nomagoqa wakhe kumbe uphetheni yakhe kumbe ufuna uzoyiwabula athi umuntu nje ibinele yamoto angifuna usonzela kuye
lo muntu akalala uhlala lapha ekade emotini kanti wena uyahona ulele udosa okukhulu ubuthongo na uva abantu bathi hey Utolo subonile lapha emotini yakho uthi akuthi wena uyazi ukuthi ubekile uthi vele bengilele lapha kuze abantu bangakuthayimi ukuthi kukhona ubekile lapha wena soyazi ukuthi kusho umkhulu yasebenza impela uhlala lele lapha emotini uyangithola ukubone baba umuntu ashiya imoto edropini phakathi edropini ayishiya amakheya lenga ekakhiwa ngominyango uyayivala ngoma fastela athi phara sengina 5 hours 6 hours sona imoto ngeke abuye ethola but next door kwale moto khona entshontshiwe waye bengathatha ngale namakheya. So okay, asibheke la. Niyakwazi yini? Noma uyakwazi yini baba uMsima ukuthi ungenzele nje ukuthi imoto yami mhlawumbe ngalala nje ngiphumule ngidrivelwe into kube nento ethi lezi ngidrivele imoto yami ngizongibeka la ngiyakhona noma ngiyasebenza ke ilo la semsebenzini li driver nje ezinye izinto yilele mina anguphuthume lapho uzonguzwile ukuthi anguphuthume nje ngokusheshsha labo botikoloshi mfana wakithi impela lapho kufude ukuthi umsimango sokukhandela botikoloshi bo Petros abafana abancane labo ke ya kunemkwele phela na utolala wena uthi ufuna ukuphumula kunemkwele ufuna ishabe asabantu moja yibambe sebavuka ke bona sebazi ukuthi sesikhathi sabo bona wena kufanele ubuthongo nzema kodwa la ikhathi kuyifa bhandi ikwela khona impela noma beshayela impela abashaya ingwele baze bajabule bayichintsha vele uve khala amaphepha abafana la abafana abancane labo ke ngisukusebenza ngabafana abancane and lento eyenzeke emini le ifuna labantu labahamba ma long distance umfathi mfana wami le role le ngishaya from Durban to East London angiyime endleleni mfana angiphumuli nebelungu bami sebathi ngiphunyuthwa idiesel overtime ngiphunyuthwa idiesel ukuthi idiesel sey ngoba nayo phela le diesel ngidaba babona lama gauge labafana babajabula phela badlala ne-radio lapha badlala bagiya ingoma lethi wathi nawo nawudlala lethu giya kanye nabo akuba mnandi bhoti labo ke abafana bakushayelela ke impela lokho abafana sekukhona lokuthi lisitha lokuthi nangabe le moto seyihamba kumbe imoto encane nje laba driver phecelezi labantu abakhulu lapha basebenzisa lisitha ukuthi nangabe le moto ihamba letandla takhe controller lisitha ukuthi nanto wendeka something let ifike ijikisele kanye naye la tandleni ukuthi avike lengozi umfathi mina ngishayele 25 years ngilayisha president angaze ngashayisa so lisitha lelo bodokolwayo sibabitho nje bodokolwayo bojaha mhlophe babamba isteling wona kuphela kwakho uxobela amagele ya no kuzwakela ulwazi ngicabanga ukuthi nabalithokozela abalaleli ulwazi ofana lolu siyabonga kakhulu le dokotela ukuthi sicobelele asibonge nakuwe nje mbukeli ukuthi usilandele lezi nkulumo ezisuke iqoshiwe la sosingithela kulwazi uqhubeka usilandele ngasonke isikhathi nathi siyathembisa ukuthi ke soqhubeka sikuphakele ulwazi oludingayo kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe kule channel ucomment wenze iphakamiso ubuza imibuzo sikwazi ukuthi sikuphendule sibonge nina bekunene.